Skuta ba. Ngicela kufaka iverse ka. Ungangicisha iverse ka yabo nayi le ntwana encane kawule phuma eBlock 7 angihlale ebeatini yacoba ntwana ngiyachopa ngigijima ngesokisa ngizingi ngisho sneaker ngivele enhlambeni angifuni ngisho speaker umuthisana nami udova phela ngiyatripa ngiphushe emalines ngiyirapper ngiyatripa life yasegas kawo nje izingi pressure ngiphuma ku squad angiphasi ngisho negiza ngiyagijima ebeatini akusekho kufreezer ngibamba irhyme sengathi ngibamba stina labafana bayehluleka ngimnazi njengekrima ngikhuluma iqiniso kawo akusekho kudreama ufake imask door mina ngiphutsha stima lisokisile mina nunga angiziliyashisa ngingumalume longayati visa ngifike ngetholi lensha ngathi ngingulisa ngishada ipanel untanga ngimbeka kubhiza stela sami siyabashisa njengegiza ngirapper ingoma kawu ngisha njengetaser ufake ichain Joe kodwa nawo madola ngicela iverse kawu Stila kayeke egas lami kubonga lokuncane phinze kubonga lokukhulu makhelwane nakapheke kudla uyakuphakela kukhona loya naloya kodwa sonke siyazama uma khona inkinga la lonke likhaya lesuma kodwa imali ishintsha abantu ngikubonile lokho umngane wamaphumelela sebangamandi labanye wakhohlwa emakhoneni lapho esikhathi siphila khona ngathi mfowethu ungaqala ukukhohle la sibuya khona egas lami inhliziyo iyakhuluma lomunye uyahleka kodwa ngekhathi uyakhala egas lethu emaphupho ayaphila sihambe endleleni sifuna kusasa kube ngcono egas lami inhliziyo iyakhuluma lomunye uyahleka kodwa ngekhathi uyakhala egas lethu emaphupho ayaphila sihambe endleleni sifuna kusasa kube ngcono ngabona ukawa tsanza intombi ngenhlitiyo yonke beka nganayo nemali wanikela ngelithando intombi yathi imali akuyona yonke into kodwa ngekuhamba kwesikhathi ukawa wamshiya yathi intombazana seyifuna wemoto nemali wasala yedwa untanga wafunza ngelithando kanzi lomunye umngane wakhe wathi ungaphele amandla sebenzisa buhlungu wakho wakhe likusasa ukawa wamba ibhuku nelipeni wabhala ngelikasi ebusuku uyabhala emini uhambe emaseshini bantu bebathi uyaphupha kasoze waphumelela kodwa yena wathi mdalo yasathi isifiso sami kancane ingoma yakhe baqala bayithanza abantu basegas baqala kuyicula emakhoneni nowake wahleka waqala kubonakala story sakhe saphenduka sifundwa kubantu basegas nami ungangikhoboza ungibuke la ngikhona khona buka la ngiyakhona ungabuki la ngikhona khona mina ngivela phasi kodwa ngibheke etoli uma ngiwa ngiyasukuma angihlali phasi ngoba likasi lisifundisa ukuthi la akukholula bantu bayahamba kodwa umlando uyasala namuhla ungahleka kodwa kusasa ungafunza lonke indlela netindzaba tato lefihlekile egas lami inhliziyo iyakhuluma lomunye uyahleka kodwa ngekhathi uyakhala egas lethu emaphupho ayaphila sihambe endleleni sifuna kusasa kube ngcono khona make lokukhulisa abantwana yedwana akakhali embi kwabo kodwa